Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. आपका जर्नलिस्ट तबीयत है तो अच्छा लगता है आप लोग आने से तो सॉल्व होगा ना प्रॉब्लम का हाँ आप लोग आने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा यही बात है wan cuma dia keren gini kiro wah di theory sendiri gini lejong tu ini ini rahmat theory ये ini le daga kiki kedau yang sedin le ke video ke bala safar yang keleng lembah ki social media halor ke jinglait jong ki arngut ki MLA na ribhoi she yong khuli kata MLA ke nongpo constituency uba Meral Bonds im but MLA ke umroi uba George B Lingdo but hagani ke video ke bala safar yang kala pendi uba Meral Bond ula khot ki pulit ke Meghalaya bakin wan bantur syakmat namar baki pulit ke Assam kila tur syakini ki arngut ki MLA habaya keren bat ka Batesi TV lengba ka telefon uba Meral Bond ula penpau ya kijing sngo lingo bahaba ki poi hagani ka jaka ki don tang kato ka ningut ki pulit jong ka Meghalaya bat uong baki pulit ka Meghalaya ki supet kai nadin kat baki pat ba pat ki tur hakman uba Meral ula ong baki pulit ki dai bantur nakman ban yada yo ka jia ka ai ki bas ngosi ya ki pat ba namar baki pulit Assam kila dap da ki perton hagani ka jaka Uliatho baswa bakin hiar sya yong khuli kila dep pentip sya superintendent ke Ribhoi district bat sya ki bor penyat ke district hanrei ka bapelengo yaki kalong bahaba ki poi hagani ka jaka amdon pulit bat UOC ubadai pejru upoi penban kham hadi आपका जर्नलिस्ट तबीयत है तो अच्छा लगता है आप लोग आने से तो सॉल्व होगा ना प्रॉब्लम का हाँ आप लोग आने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा यही बात है wan cuma dia keren gini kiro wah di theory sendiri gini lejong tu ini rahmat theory ये ini le daga kiki kedau yang sedin le ki jongi bokli kimdon manpower kimdon ni tu osi kim tu don tu basengkon ngadang keren mangah ki nyu ngopi yang sa su sedin rumene ki pajba ki kwa wat juri wan sakmat khabyada ki bru lejong ki le de porhodon mangi kimdon ki wan hadin jongi gidan bang CRP ni cuy ki CRP bagi deploy ki CRP live in confused ki uniform CRP bapa government of Assam government Meghalaya di hiju uniform same na Meghalaya gidan drill nyomot tu na Assam di pun pilih platoon nang ti debat polit bat CRP full manpower nado menimit na phone USP ulong aware border magistrate ulong aware te kalong tangi na pentip ka kamera mjungi ni pentip ti tenre kiwan ka song ka yu jong ki ni don ki security le jong ni don ni kam don issue ra ta te ade ba ong bangi lej mangi ki happen one way ni tadi ke duty jong ki bukin don there's no issue ba lej mangi ki happen one day ka duty jong ki bani dai ki paj ba au mani dai yang ni le yang ki kimno ban kta ki mdon banut ba kam ngi ki emle ta ke ni issue mta di paj ba kan paj ba te mdon police in uniform di kisir na san ki one light drop south drop kom tu ki penma fi ka create unnecessary ka create panic and tension poi ba yar thamani ki le yu gubni ki bud fi kinlong ani ke gani ko jaga ni ti ting tem long ni takadaw ni phat di tu im shar bane bo tu ADC ki ASP one tu they even disperse ki police personnel kupta ki lada ki singaw ba kadi ke jungki patrol we arngot laingot ai ba ka jinge keren kadang ya hab ya pensai hab ya sikot sisla hab ya yu kan even unnecessary tension ha bordar kami happy tega tension kami da jing deploy police bat CRP da ki ani da ki platoon ga tu fi galai panik galai jam hadin hadu menta te kam dan ni re nem step te kalong 10 si geng mut kita ki police Assam kila ya kila le pai kila agri opon tang bolong ban poi hadu ada level opania tho opania san jaga di kam jeng border magistrate ka kam jaga sorka ni te ni lej ban aiman sim ban thandai ke situation andre ngamla ban lej manga me phi san yang ne tho ong ne figular ka that is not my job kata de kam ha jong ki official jong government ki bureaucrat kiduna ki kimbun re jong ni popli te manpower duna
Kadang ngilang apa sistem dah jauh digi batu chief secretary. Nilai sign lang mga buat George kan deploy personnel habis diberi jong ikin cengan ki bagi i uniform Meghalaya police ki cengan. I tu CRPF tu bawan nasi siang ni wan nasi ni 50 ujuk uniform. 50 mereka syukriat panik kan bopli nang kendong jong si habis kan. Tak ba tak boleh sibuk no. Tak alhamdulillah.